E ata tirohia ana te reanga hou o ngā kaiwhakatangi ki tā a te arawa i te putanga mai o tā rātou wānanga hou a Toipu Manawa i tū ki Rotorua i te mutunga wiki. E whākatoa ngā wānanga nei e arataki nāna e ngā kaiwhakatangi ki tā a te kapa haka o Ngāti Whakaue a Eugene Temara, rawa ko Tamahau Palmer Jr. me te tautoko o te Arawa Charitable Trust. Ana he kaupapa e hui tahi ai te pūoro, kaua noi hoki te kapahaka, engari kē ki ngā whakapapa huri noa i te motu. Kei a Raniera Harrison, ngā whakamārama. Te manawataki o ngā kapahaka o te Arawa. E whai ana ki a pātuki tahi ki te waiata. Ko tahi tonu anō. Mai te a e i o u, peki aki ki te pane kiretanga, koina te hiahia o tēnei kaupapa. Koe ara tēnā te tāhuhu o Toipu Manawa, ara te wānanga mā ngā kairakuraku rangatahi ngā kapahaka o te Arawa. Yeah, they will be. There's not, I can see the coils on them. Me te hae ai ki ngā kaiwhakahaere, ko ora tēnei kaupapa, he tāri ana. I kitea e māua ko Tamahau i te mimiti haere o te puna kairakuraku i roto o te Arawa nei. Me te whakaaroa ki te hunga rangatahi, e hiahia tiana te ako i tēnei tuahuatanga o te ako i te whakatangi kuta. Ko tā te kaupapa nei he whānui ke atu i te preiraku noiho. He ata wānanga hokira i ngā pūkenga o te kairakuraku me te āhua o tāna tautoko i ngā kapahaka katoa o te Arawa. I just want them to be able to see not just one view that they have at the moment, to just actually see like my view, the Bro's view as well, Eugene's view as well. Te kau katoa ngā rangatahi o te Arawa ko whaiwahi mai ki te rangapū tuatahi. Me tāna whai ki a te Arawa tonu, te kaunga. Ahawa e rangatahi tonu mātou, ke kaore mātou ka haere ki o mātou hapori ka tohutohu, engari kia ātāwhina, o mātou pakeke. I enei pūkenga, i enei kurahuna, ki tōku kapa, tūhaurangi Ngāti Wāhi o te kapa. Ke mau hokira te manawataki. Some people, they'll get the guitar and rock it like this. O ngā kapahaka katoa mai make tū, ki tō ngā riro. It's all the things that we learned is just to put into them so that they can actually not just have that one view that they have at the moment, to actually pick and choose the things that they like out of it. Ke tonu mai rā ki te pai poto o enei wānanga, Raniera Harrison. Te karere.